The contact details for everyone, so we can communicate freely in case of emergency, but also to improve our collaboration and improve patient care in eye problems. Ahora nós papi de acordo com nós entre o doctor de casa e o especialista, tocante diferentes maneiras, não? O que nós quer é usar o cuidado médico mais eficiente, tanto para o paciente, como para o doctor de casa, para aquele com o doctor de casa. Sobre o doctor de casa tem seu protocolo, por o tratamento, e claro que é mais acessível para o paciente e é mais barato para o nosso país. Agora, o que passa é que não tem acordo, então tem viaja a nós, maneira especialista, trabalhar com o paciente, nós podemos ajudar o paciente, mas o paciente também pode ajudar para o doctor de casa. Então, não tem tanto especialista maneira doctor de casa, então se me trabalha com um paciente que também pode ajudar com o doctor de casa, a mim não pode trabalhar com outro paciente, então me trabalha a wachtlijst, é necessário. Ja, que é muito importante eigenlijk, é algo que o Dr. de Casa aprecia enormemente quando nós vamos na Aruba, nós podemos reunir juntos para assim papia over de seguramente o protocolo, que nós temos bastante protocolo como nós uniformar eigenlijk esse sistema para ser nos estruturas mais eficiente. Só então fica hope seguramente para Aruba. I mean, het great para informação nova para você eigenlijk com protocolo de cada outro. Kennis dat ook importante. Daarna is het goede, het goede BV, so tremendo te horen. Nou, ik denk een heel goed platform wat Bert en Sandra hebben opgezet om een brug te slaan tussen de eerste en de tweede lijn. Ik vind het heel belangrijk dat hoe meer we samenwerken, hoe beter we communiceren, hoe beter de zorg georganiseerd kan worden voor ons, in mijn geval, groeiende populatie aan nierpatiënten op Aruba. Dus ik denk heel belangrijk. Ja, zowel voor de korte en lange termijn is het onze chronische zieke patiënten betere zorg te bieden. Duidelijker verwijsbeleid, duidelijke verantwoordelijkheidsdelen tussen specialist en huisarts. En ik denk dat naarmate we een betere communicatie organiseren, we uiteindelijk hoe betere zorg kunnen leveren. Zowel voor acute patiënten als chronisch zieke patiënten.